Gwa kahinda karaya aikaria matura matiganite gicigo-ini kia ubunge gia Kigumo maturaga mohaga thabari ndaya gwetha motungata ma urigitani maria matonekaga thibitari-ini wa Kigumo. Thabari ya kwaramia na kwambatiria ikiro thibitari uyu ti hindi ya mbia, na mubunge wa Kigumo Ruthu Wangari aturaga aringaringaga mirango ministry-ini ya ugima wa mwiri na ari thibitari uyu wararamio. Hii hospitali kama vile mheshimiwa amesema tumeng'ang'ania na tumepigana nayo. Nitugeretie muno mheshimiwa CS usharia besha cia thibitari ino through my committee and the process ya bunge imwe thini wa committee ya health Masiga Kuya has been a member twashoka tugathie thini wa budget committee na nginya rimwe na twapuruo besha even in the budget committee there is a time we got 300 million no ministry they release ile besha icio. Minister wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe hamwe na atongoria matiganite nimenjete muthingi wa gwaka thibitari ino iria kuhuthira kigina gia ciringi mirioni 400 na gwakwo kwa ihinda ria mwaka umwe. Tuteithiriirio of course ni mama county tondu nake ni wokeri munene kuria wa health na kiagira agikoe na uru riu nduramenya bare ono ireme na wira ucio uritwe no ndirakimenyaga ni ndiraiguite ona kiakindirikanga muno goro ucio Kigumo karigwa tiriri imama county na niguo ri thibitari nyingi ri niki kiratuma Kigumo riu ndihingo ndakimenya ategeko itireke no wega muno. Sabina, thank you for your support and good work. Aikaria Kigumo ni matariirie gikeno kiao amu waku wa thibitari ino warika ukurehe mieke ya mawira no tume matura maria marigiceirie makure na gikiro kinene. My brother, kwa odungi maundu macio mange ni mage no Kigumo ndikage. Kwa hivyo naomba watu Kigumo, vile serikali imetubariki, imetupea hospitali kule Kamulu ama Roi, tuko na level 3 na najua hii kwa level mzuri, kuna x-ray, kuna maternity, kuna inpatient na kuna lab. Kwa hiyo ukiwa na shilingi 200 utawezana, si ndio? Ngiribotera Inooro TV kuma Kigumo kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. It's just going